Сурутай кахыт. Артайга кахыкка суруту сагаланна. Суруту сүрін біріхе, бестестерса. Рыбный двор предлагает рыбу высокого качества из экологически чистых северных рек и озер. Незаменимый источник полезных белков, витаминов и аминокислот. Рыбный двор – 100% свежая рыба. Туристический клуб Евразия для тех, кто не только мечтает. Удивительный Таиланд вместе с клубом путешественников Евразия. Pasako salonnya beli muluki kini beramut alas angar cahanan Thailand hampir Phuket Ostrov Katia terberkai. Жокускайттан агыс аңар час көтөммүт Пхукет аэропортугар этеңне көтөн төһөммүт. Билеген бастан балыктысы битигер Самуи островка аяннатыбыт. Самуиттан орага тастыбыт, хотор балыктыбыт. Да барды теңге тох хатанан балыктыбыт була. 1, 2, 3. Midway. Right. Okay. Okay. 1, 2, 3. 3 more. Stop. Wait. Мини-мини балык тапту. Wow! That's massive! What massive thing? Вот. Рыба. Морская. Please. Hello, no. I just, no. Right. I'm changing positions. Can I go at the back of the boat? Đi bơi bà. Không cái bơi ta này. Point towards this guy. See him there? Fell in that way. 가라가 땅 앞다로.
Okay, just eat it. Nah, kalau sudah nos tamram. Ini akan asal boleh. Мора балыктыр арас болар. Ол курдук бүгүн беһиге чепчикин ала балыктааны көрөбүт. Мандык балыктаан сыныта авас маяктан 2 тыгын чакырдылар. Көрөгү курдук улахан балыктары таптырбаккын. What is it? Аны Самуи кенттен Gilham's Fishing Resort кенхерге крабига балыкты келлибит. Ja, bu Gilham's Fishing Resort тайонугар хелен оларабыт. Билин кини кепсияга опсанан бәдин түйрін туын. Okay, Stuart, tell me some words about your lake, your fishing resort, when it's open, what kind of fish. Okay, in 2005 we bought the land here. We started, we dug the lake in November 2006. We completed digging the lake in March 2007. We started stocking our fish in April 2007. Open to the public in September 2007. We stocked with 48 different species of fish. Too many to run through each name, but the 6 main species, the biggest fish, are Arapaima, which we have to 250 kilo. We have Mekong catfish, where we have the world record at 260 pound, but we have them to 300 pound. We have Siamese carp to 160 pound, Wallagoot leary to 120 pound, giant freshwater stingray to 250 pound, and Chow Pryor catfish, we have the world record at 121 pound, but there's fish known to be 150 pound here. Yeah, it's very good. And what about prices? Prices, obviously, you know, we're shooting this bit of film here in 2013. Our prices will be the same as what I'm going to quote, you know, tell you now up to 2014, but they, you know, by then they will increase. At the present time, a day's fishing is 5,500 baht per day. One person's stay and fish is 7,600 baht for a night and 1 day's fishing. And 2 people sharing a bungalow, with both of them fishing, is 14,150 baht. And if I want fishing only 1 or 2 hours, it's possible? Only if you stay at a resort using a bungalow, and you know, like you want to go out on a day trip and fish a few hours between day trips, it is possible. For people staying at resort, if they want to do odd hours fishing, it's 525 baht for 1 hour. If I don't live in this resort, for example, if I live on, I can come to here for day fishing, 1 day fishing and left. Yeah, we only do, for people not staying at resort, we only do full day fishing. And the hours for fishing for people not staying here, 8 o'clock in the morning through till 7 o'clock in the evening. For guests staying at resort, the fishing times are 7 in the morning through till 8 in the evening. Very nice place, very good nature. I hope some people maybe from our public will come to your resort and will fishing. Hopefully, yeah. I mean, we get, you know, anglers from all over the world now.
I don't think there's a country anywhere that hasn't visited here now. So it's pretty international, you know, it's guys from all over the place. So, you know, for people visiting here, families, while, you know, Dad's fishing, there's plenty for them to do. We've got a big swimming pool on site, so there's a swimming pool to use, and in the local area, all very close to us, we have elephant trekking, sea kayaking, whitewater rafting, horse riding, some lovely beaches and some nice island trips. So plenty for the family to do, you know, in between while the other people are fishing. Next year we'll be opening a second lake, a very small lake with small fishing for, like, if the kids want to catch small fish. The fish in the main lake are too big, so there'll be a lake with small fishing. So just to give another, you know, something for them to do. It's very nice, yeah. Thank you very much. Okay, thank you very much. I hope I will come back here. I hope so, yeah. Okay, thank you. Okay. Ya balıkты bitir etenge kelli bit 2 günge balıktığına kepsetti bit bu manna balıkты bit 2 balıktır trilbediler ondan bu başka primanka var neye var onda se ebi atılaya koyup onu bugün başkadan bara olayım hasın topsanan balıktahan ködürü topladırın görüp Ya bu mana balıklar bilin tabi bastan meka bardan öldürür Anton post olmadı acı yüklerine yaptılar. Ya da hadi iki balık tutuyor. Türügü kudduk manna restoranlar onda bara nahi qab eveter manlık balıktirten rapakkanara manna oluran hakastan barang konser. Yeah, that'll be fine there. It's okay. See, that's just for sinking the line. It's off? Yeah, that's okay. And then just remember for the switch. Over there? Yeah, there's like a little hole. See, it's towards the big bushy tree. That's it, towards that green one, yeah. Just come to the edge of the weed. Chris. Well, oh, perfect. The Malaysians have just packed that. I don't know what. And this one, just open that. And go inside. And come back between its eyes. Bu kıtıgar. Kıragat. Ondan boru korukka balıklar kıtıgar gelirler. Balık aras ringe hancılar günüz saksıdan bu bilir balık tafon bihaga baratın kördürün der. Ya bu balık tirbuter bulla bihi manlık hengeni tuttavut bulla bu manna imen bu çölge balıkçılığı oğullar balıktan da balık aras balık ettim bunyan doğrusan balık amtanna balığından ahır balıklarga diye vakan balıkka bandık henge oğullar arta tur kayasta mana de çürüçögün attıgar rehinkenen du öder manlık
бәтін ескатынан иңин әрем барандар, онан балықтылдыр бит. Он кудуга мен мандык кайга хау галбак бар, оны ме ыгаллар, подкорм кылылдыр бит. Оны балык, оны шийден, де бу мандыган булан шейдагана каптарар. Ол кудуг мандыгары бу бугата де бүкү кудуг балыгы эме хәңе орылдыр бит. Онтон блин 2 кос Нәңеләх бире вакыт бире төтә балыктах хәрәнәр билеген бөтүтөр балык бар оннан рат төтөр. Ен ортотун диге балык бо. Аны жак төһө байнай бит берсәреннән балыкты бу. Жара. Шуны гыгырам барам дип бастыгы балык бит. О! Ухана, ата күрүндү. Jara. Hayır raja. Kanlık balık yeri. Arovna. Hakaretten hapçini ıtlar. Bilgen ara kavıkıt diye. Onu arovna maktal diye epetten ıpıpın kendine bu. Alhamdulillah. Guyu parası ya. Jara. Okalla. Jara. Gimana? Amazonskая кутрук, ага. Амазонка кутрук evet. Who's there? It's feeding. Stuck in the belly. Jara. Бу балык амазонская бобота бит азиатская кыл кутруктах сом. Bir kilo balık daha balık bud. Ama da jikti balığı tuttum bastık bu mandık balığı. Bu tavuk. Şimdi yanına en how many kilos? What do you think? I'll have to have a look in a minute. If we put him back in the net, I have to spray him for antiseptic. I think maybe 5 kilos. I'll have a look now. You just drop him back down in the water. Hey, sigin kilo olacaklar. 5-6 kilolar balığı. Bu ham olgan balık boda. Just got to do his belly because you get hook in the belly. Kadar bu balıklar. Yumuşak. Manlık antiseptik yıllar evet balığı. Gıcıvatın kudukkana. Şu noqalavra bir tıpı деген. Çok da olmaz. Halgı. Ösken. Atın canır balık. I think maybe about it's maybe 5 or 6 kilo. Okay. That's good. Burada. Ya bastık kümmüt bitti. Bastık kümmüt balıkta hanan tümüge Азиаткай кыл кутрук кен болла. Я ана 5-6 кило кудук. Сен бая бут комопото күмүт бүтүтө бир балыктак бут. Ана астын арсырда хетте жастан балык бут салганага. Жа бүгүн 2 күмүт көлбүтөр балыктыр бут. Асырда хетте жаска келлибит. Билгенде балыктыр git put gelen tuğ menge var butun gördü ona onun için bugün atın ebi atılanlar mengelerin var balıkta. Ne çoğuna balık boğdu. Bugün balıklar kendine ver oynuyorlar. Onun için bugün gün tuğ balığı balıkların görüyoruz.
Бүгін дополнительный прикормка кукуруза ылдыбыт. Оттан көмілігі генерен әбіт. Не білім ората бұт. Ловись, рыбка маленькая и большая. Jara, bawa murah. Bawa kapten ya. Be okay. It's got a Mekong. It's got a Mekong on. You might have to, yeah. If you put the rod here, this across here, yeah. Yeah. You come further back. That's it, and then right. Nyari dah coba bolarin dah. Beli gospan raba. Ayo dah. Bout or anything? Huh? Do a bout or anything? Because fighting bout in the garage, I can get someone to bring a bout. Ah. You want on that? Yeah, I want, I think. Yeah. Could someone run a fighting bout down to F3 from the garage for us, please? Erimem beri fulvar. Atu, biar katarin. Is it alright if someone runs a fighting bout down to F3 for us? True. Biar kan baut polar itu ya. Literally against the bank. Dizeri ko doka. Borste baat galla. Mandu gerana aja. Ya balut kepetan. Kepet. Вон такамито والله. Вот туда анради говорит, он им бери спасательный. Бери. Он на биманан уна нолди говорит. Я был бетахтанра, бешо это лута. Лох ли ладно. Ну, сакаешь. Вот он сидит. Sudah di atas trek. Harda berapa? Hatar orang bunyi US itu malah. Baru tak kan. Agas jas kuduk. Baut tadi pula. Tuh tahu kata. Atau mana biri? Kotor betul. Anton jebu. Ini kerana balik. Лухан балык. По-любому лухан балык. I think I got in too early, to be honest. Küstah balık al. Bunlar küstah balık değil. Birinci çelyok top balık. Oh, it's coming. Keep your head up. Yeah. Chris, what name of this fish? Mekong catfish. Mekong fish. Okay. I can't. You want me to spot the net? I'll say fish. Меконский сом. Мастаки меконский сом. The net for me. Yes. So let's just put your foot on the net for me.
Here, I'll do it. So then you grab him around the pump, that's it, and then just don't lift him, just lying back, lying flat on the water. That's it. Yeah. So? Yeah. Yere, bu var, Nikonski Homgen. Ne de, lohan balık. How many liters? Kilogram. 14 kilograms. Oh. What do you think on weight? Maybe about 90, 100, about 90. About 90. Slim. Yeah, about 90, about 40 kilo. Yeah, about 43 kilos. 40 kilos. Oh, okay. Yere, lohan balığı da tuttum da. Bastıkı Nikonski soğun balığı. Ağız çaha balıktan baran kaptı bu onu. Sübbe 5 minute kurduk da. Ülelehen. Onu Ya. Benim ana Amerika tebit. Hinler oldu. Ton balık elbane elbe. Bundan barınca. Tübestekka kaptakka kabagan. Manda bu haşeti olur ki bugün bu kabalik. Bu balık tirbuter bolla aras hengeleri tuttu. Bugün bu arada kehelik altta diki altta agıta kurussa süran tuttukta. Kurussa süran tongoran baran uğraştılar bit. Onu biyaka evi kaççıga menge kudduk atıldılar. Onu toh kiri balık sıppı dederinden horor mandıkka şudduk kabar horor de ranular bağlıdır tabi balık kenanlıkka şudduk kabar onu aras bolaçı jir onun onton tohtarı verebe kekelen törörü olsun vartım bu manna arapayım avutun kabık bıt. Right down the end? Yeah. Yeah, I'll follow this all the way down. Chunky. I don't know, it's quite deep. For how long is this deep? Yeah. I get him for a photo? How's this work? Yeah. Gary Johnson from the UK just had 110, 120 pound Mekong catfish. Awesome place. Karangaran nere? Onu bilin kurussa süran tuttu. Manlık. Bu. Bilin canında bu. Ay afka. Bedere bravo. Yollarını bravo. Yollarını. Manlık etebit. Kallamı karangaran nere? Okay. I know I keep saying it, but it's just if you go too quickly, it will snap it. I think it's our problem that will snap for sure. Ara tekehile arapayma ut Allah. Balıkta hamut bütününne. Hello ha. Amazon red tail. Şimdi arapayma odak bulan bedde. Tekehile arapayma odak. You need to come down and put the rod down. You need to. Okay. Bu bit. Kutruk. Amazonskaya. Amazonskaya kutrukta som. It's about 10 or no, it's 12. About 12 kilo. You reckon? Yeah. 25. Yeah, man. Yeah, about 12 kilo. Filbetü de geliyor ola. Ama bu balık yanında hiç suda bulun. Arada tohtar çepçekidik. Kajar bit. Hekonglar. O gamantı mi ancak interene mandık balığı mi bastık bunu. Kaptırdım. Amazonskaya kuruktak som.
Мақсат дәтті час арапайма келем бардыр оны. Бұл видеоға ұғылу төлек бүт. Бұл әтті білін балықтан жағалық тақпыд. Хама жібі бағалақ балық бүт арапайма еренчер. Хотыры қанық балығын көрек бүт. Арапайма жен әрі бит. Ебе тақтан әрі. Камен. Арапайма. Бо. Дек. Кете хиле арапайма. Arapaiма, yeah. Now take the line. You keep that pressure on. Keep the pressure on. Keep a tight line to him all the time. If he lets go of the fish, you're still playing it, so you've got to keep a tight line. More pressure, please. That's it. Okay, and over there. That's it, perfect. Alright, and sink that rod, sink the rod tip. Rod tip under, yeah, that's it. Yeah, okay, bring him back. Keep the pressure on, keep that pressure on. Okay. Play him again. Keep the pressure on for me. That's winding a bit tighter than that. Okay, and on 3, turn it. Let's saw. Yes. Yeah, kill the dude. Hit the arapaiма. Roll back. That's all we're going to do. And take Just back. like that. Yeah. No, put him down, That's it. There we go, perfect. Ya bu hıcır arapayma atırбыт arapayma malara. De bihi dağını hakayırtten gelen arapaymanı balık direk. Arapayma hekon kuduk nır güstak bodaga bit arihim nastık kinçelere bit hattana конечно 4-5 kiloluk. 100 boğata bit kaman uğanlık öhüspeti bit. Onu harda tardağın nereye dağına hen teler ontum bu je biberekке тәлем баран эме барар онно хин үстө агатак рах барбыдын гана агаларга кудурга бет беден экоңнагар онто ди төрбүккө кудук хин лухан 4-5 ин кило болот дем болду жерде эсеби балык бу мага артым бала жостко күчтө бу Turhan atau hok. Stuff's on the floor, pellet maize and PVA on the floor. That's what the restaurant as well. Bravo, Joe. Chris, birin Allah. Hey? Min, birin. No, that's for Gary. I'm gonna go fish on. Anrang kita arapaima. Yeah, no. Yeah, it's okay. Yeah. Okay. Oh, you mate. It's in? No. You. Go on. Yeah. Oh, got it. 1 second. Okay. Oh, you bastard. Johanna. No. What ball you do? Oh. Okay, now. Careful.
Hold on. It's in the tail. Yeah, turn. Fucking hell. I got it. You got Yes. it? Oh no. Bastards, it's in the Okay. tail. Yeah, Got it. I got it. What is the English name? It's an Amazon stingray. You take some load, mate. Okay. This one's hooked in the tail. Oh, This one's really, yeah. Yeah, it was This one got- Arapaima, yeah. This one got Yeah, spiked yeah. steel block. Yeah, But but it Arapaima would. See- Arapaima would stop it. No, this is from tail. on the side. We got You some. should. You got a shirt. You say him, yeah? Something. it's my First stingray. This is great as well. Both these need stripping back. Yeah. It's like a sea. Oh. Similar, you have to be very careful with his tail. Very You careful. say We say put some- a shirt round the tail, so you hold. you say some Jack Campbell. Some that way. 그들고난 억선 세배. You say not. Turn. It's okay? Yep. Ready? Ready? 얘라, 뭐도 뚱다. And Glock, try and go behind him a bit. Ready? Yep. It's okay? Alright, good. Я маннык балыгы инда хабар өппен дем болду эме. Амастык амазонской. Ja, барсудык скатьяка английский атын. Онна типа балык. Маннык балыгы бастын көрөт. Ja, типа балык. Okay. Ready? Ready? Come on, man. Oh, done. Shot. Я бүгүн хэн продуктивный ким болар ким. Арапаймут баралла, онда болар суданы биремеләкти. Maybe change it to a little bit close. Okay. Смотри. Feature. Yeah? Yeah. Okay. Yeah. Feature. I think so. Yeah. Em sketch. Hadi henge buragarың битим балык болабы. Catfish. Yes. Азиатская была. Yeah. Asian red tail? Yeah. Азиатский краснохвостатый сомним. Okay. Yes. Okay. Я тут себе балык. Yo. Not that. Okay. Я иккис кыһыл кутруктах азиатский кыһыл кутруктах сомун болду. Ари баамитар чикиду. Доктор. Онта хем бир беттаха балык. Тохпун ламмын уларды повутум. Удилабын хаңаттан барагары бутым бу балык капта. Деген онда бу балык бутым итабыт. Yep. Okay. So good. Барда, себе балда. Подкорм кылыбыт ракетанан. Манна бу кран олар бутын. Хабабыт. Манна онна барабыт. Ыллар. Ачыгына колбура бир сигге ыллар буллады. Олеген онно албагаста хагга балык келер онна каптара. Фиш. Эме тора капта хибилинай бырактым. Отуча күндө
Болады оқты. Туара қапта. Хен бұрысқа хен үсті ауыз бұға. Бұ. Бұны бір кесті ақтылы. Ехейлі. Бұдан оларым. Мәктетері жи бар еқыттық. Бұ. Тоқ бар кесіп. Бұдан оларым. Ақсыз бұр бұд. Қойын күтче мүйді болады. Уантылысы ақтылы бар. Әбет ақтылы. Put Arafine. That's bad luck, man. Yeah. It happens. With the Arapama, it happens. They've got a very, very hard mouth, so it's nothing you done. Not your fault. Okay. It just happens. Okay. It was 2 meters Arapama? Yeah. It was a little bit bigger than your last one. Not a lot bigger. Just a little bit. Okay. It wasn't a huge one. But you done nothing wrong there. It's just Це тохтитлата. Ох бу. Телем баран болуп баран кала. Маңыр паймынар аривоханы. Бүттүбүт балыкта. Бекке болту дут яны. Байнай бут. Маппата. Here we go. Thank you. Бүгін курсы сүрәға. Андақай. О. Тимелесті. Thank you very much. Yep. Төттүрү Пукет остров бутер келлебит. Битехек балыктаан быт манна болар. Гарпунунан балыктаан. Ya, balık juga. Belemit. Opa, balık ogo. Biar pumutun udah dapat. Benar tuh. Ya, oh, Phuket rak, Coaster. Anda bihe aja, balık tinggal lihat. Bayne, tunggu. Besarnya balık dapat.
Katok tuh. Bichay, tuttuda. Ben hatan Allah'a düşmedim çünkü. Öğren evet zamanlık balık değil. Bu okul oput ne David? Oput ok diyeceğim koman. Aha kas mora. Hanya tarihe manlık. Balık değil la kahim bir rahat Allah. Gerçekten ben. Hava donla hak koy. Doğru parta üstte. Üstte uğa gitti bit. Cehiz bettak tane bir balık kavar betok bakam bota. O kamata he. Oput ba. Ambastıkı garpuduna kaput balığım bu valla. Dia kita aduk. Manlık balığı kaptırıp garpunundan. You see this one? Yeah. See it shoot? Yeah. Rawai ke kan? Mana? Satu lor. Rawai bulana barda kanalla veri bode man. Oh kita akar. Odan para.
туппут балыктар бұтыттан саңмай миннигес балыктарын. Білеген бар бүкілан, сияқпет амсайықпыт бұ балық қайдағын. Төһә миннигехін білияқпет. Оны білеген әйге көріқпыт. Деді ғоттар, астпыт бұста, көрігі күддік көстүйті ғобай. Оны тағынан атын әбі асырме бейеқа ағалан ұддылар. Оның да бүгін тота қана ғылауытын хағара ағыр болуыр. Білін амсаяқ бұд. Да, балқыдан амсай бұд. Dân đó, cái đại. Wow. Nhớ ra. Tuh. Hagan balık kuduk. Hadra. Omulun kuduk tuh hadak tantana. Hin megenir. Mana saus tartar. Oh, ngedrik ehit. Oh, gak mau. Tewasan. Minnigas balık evet bu. Ja, ana bu ciddi balık bütün amsaya evet. Oh, hendak araya buti da mana. Oh, manak. Jara. Oğlana kadar. Allah atın. Kadar de Kağanaydığını hordan neyin kurduk. Amtanlar. Amtan. Oh evet. Onu tahmin bir kasa bu. Kraptara alan bedile. Hani bu balık amsayı. Bu balık tam. Amsayı. Tanah mı günler? Nggak Đây đó, này lâu còn đừng có mày bị. Ơi, mừng mà. Anh nào đã có nằm bộ đục. Onun önce bu tuput balıkların amsaydıvıt barıta olus menniges. Onun bu Taylanga balıktahan manan büter salgı bihigini keteher. Saka herger balıktahan maktal bolun Pegas'ta turistik kampanyaya biha putevka buten berbidiger maktal bolun охотник Ярославская магазин биха бе balıktahan buten bülabiten onna Хамбур Владимир Андреевич соғытықты бияқа концерт болытыр лоқан барқа мақтал болуқтын. Ондан ити жоннор, ити компаниялар, үбіләнлер, түміләнлер бейі манна Тайлаңа болықтаты өт. Хақа әрекер сөйқадылы. Я bu bihiги буллагана бүгүн бәттә кораттан чугас балыкты барабыт. Оно бихигене балыктатар бул тревел компания. Ол курдук бу нөмерге дигән алардан бир күннә өрөбүлләргә, аны таһанан оттон ырак хотуда балыктаны, бултаны бардан орох харынсып. Бүгүн та бихе бу бир күнгә барабыт. Та разведка курдук, оннан bir gün kihi tuğu balıktan hemen ayağa gördürük büt. Nere? Тут тарах воды.
Маран чейр юхан хавете, спокойно. Теперь делай. Рыбацкое снаряжение. Бара, бастыга балык. Алгаста. Чара. Чор қойды. Иккес балыга ме Гриша выдырып. Ова. Щучка. Чор қой. Какая пупыта? Овсяник. Чара. Да. Байна чёрдырды. Еще одна рыба дем была. Да? Вот же. Чорхой. Щучка. Балкоха идет такие. Ол же. Оу, ты ся, барда. Балыга была. Я. Иккис. Чорхой. Витаут. Какнай? Окунь. Әсі бір жарықай барды. Сен оған маңы тағар. Сен оған же? Хордон же уже? Төдірі? Дера, балык тапыт хен намно үсін болы час. Ағая қақынай чырохай қабар мүгәргі күдік манныққа білем бұ әбет бір аңарға бұ әребірісті өңіне аққа үшіге әбет. Анан ұйы әді. Әнікке үшіге әбет. Олин хамай борустой блеснага уже үс жорохой тутадда. Толро наачы гиддер олин ыйталан кебебит. Антон алыгарын кахынын лыкпыт. Улогон хордонга эренебит. Урапыта олтыр. Не бар где-то. Борохой олото. Кратабет. Ja, балыктан бүттүбүт, о куддук, бүкөргү куддук, агаяк часы егер 2 улахан жорохой, 2 хакынай. Ондан үрдө албак 5-6 кыралары жорохойдуру иттибит. Ондан асадан натиеппит, олбу атыктара, улахан ордонуру онто балыктык. Бу бир күннәгә агаяк частак балыктан мандык ген. Атон Жугускай аттыгар рапакка хен кеһи дуһой балыктан сөбөбүт. Балыктагы мыт салгы аммага алганар.
Ол курдук битче үрәген төрдүгәр, чакыр анныгар, балыктан амма өрүскә тох балык барын, төһөшөй балыктаһын барын көрөкпөт. Cera. Op, kotarik. Oh, kalla. Tat. Oo, hadi. Okka. Kimdi? Kettim. Zarafa. Oy, hadi ne oldu? Во! Астабаевна biz burnu şop ağam. Bastakı balığı kapta. Onun 1-0 в пользу Степана Старшего. Halkı balıktan evet. Hakanay. Ese bir bara. Hakanay balığı ne? He. Aha. Окунь! Второй окунь! Я месте bütün olaraktan çakır diyen nehilek anlıgar kellebit. Bu hirge canlar kepsillerinden hordon hürdağın tur hedefi. Bili görüyor bit. Yes. Gel. Щука! Ой, мамочка! Нормальная такая щука. Поймал на маленького воблера. А подай, елка. Бирдом бар. Да, матым бай кисен. Эй, балта. Луда бири. Топу сопла. Елка. Ja, hin bir hordon бар. Наға тулухан ботақ, оңғынан бұран. Механы ақпаратта хинер бұраға адам баран. Батча хадданны мұлтақдары үрдім көттім. Өсі дағаныта білейін бұл хобилерім үші өбіт. Білейін өсі бұран көрген бар ұлқаны қаптыра аяқтынай. Чика. Çok қаттыра. Чика. Қақынай. Тұмара кәлі. Gel. Oo! Қақынай. Бүгінгі бұл аммаға разведка қалан балықтағымыт бүтер. Ол күрдік қаптывыт ағаяқ жарақой, бір хордон, қасыра қақынай, қаста балық қуатта. Ол да оларықтан bir üçü okağa balık var diyem oldu. Onun ösü dağını amma rüske balık demden herellek. Ok. Tu ara oksanman barda. Herellek cevidige döndü. Ya bihi bugün bolun uluğun dike İlyavini kurupten teplоходунан ayınlıbıt. Барта тенге улуян эренебит, уанна коту дике жокускай кораттан устабыт.
Бу теплоход грузийсканарын кетехетария шыганка ден үрөккө келе. Балыкта төрөбүт онда тоқ барына бакты. Спиннинга. Ишеш да? О, қана. Сразу чыкты. Амбастыга бирак өйдөр. Опа! Ой. Бастык улук ба. Амбастыга биргыттан бир хардандан өт. Анан хагы балыктан еп. Сибикелла. Опа-на. Мепс. Сделал свое дело. О, опа. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот так-то. Чаки когда они жам. Вот пукотрасты. Иккес хордомутун лыбыт, окурдук. Отучу мүйдө балыктатыбыт. Ата-хүндө хергек балыктаһын боларында. Сонто халкы балыктан ебит. Вакыты да харам. Үс балык. Үс балык келди. Махреянка. Чорокой. Кулуң келлег номерым бар. Ба. Давай. Hereka. Herek. Alan barang. Ya oldu gitu. Bara. Ne bu mombutun motorga individ bilgen konuk butuga diyak bit hasırda 3 jas boldu. Ondan hasın etenge bolup bitmete hasıngatan halan balıktağını tutan balık bit balıktan götürüp bit. Ya bugün ılcıttı kellibet bu bulun uluğugar kumak surten balıksıttar uçastaktarıgar hareketler jekergetterigar ol kurduk ağa bahalı Gavril Gavrilevичка. Bilgen bihe kinetten balık bult bu doyduga kaydan aydık bu. Gavril Gavrilevич osan men istedim urut buldunan çargıra juketti. Süründen bu kendiki balık tatakıttı. Onun hılgastık bult balık tuğunan hırdatı kıttı. Tabii bu tağuan Allah. Tağuan birden balık tatak. Tağuan bir Allah. Onun da bulka hırdattam dedi. Tülak, kırsa, kıl. Altın tüyetten bulduk. Altın tüyet Allah. Onu sayının balağına tuğakka çokurop den uçarsak etinde balık sütüne hırcağım. Ühün balağın tuğağına tüyla sütüne taksa. Kırsa. Çoğunuüksen arı kırsa onunla ol tuğakka bular. Kıl tabağı di. Onu kaydak bultur edigini. Tabii tabandan hırcağım. Paska, kapkanga, kılgamiye tavandan kıldığın. Sep. Onda de balıkka kayda otun üksün balığından çergeler bulugudu. Tol balığından bu tuğakkan nittençe. Hopkos 50 biten kanne. Sep. Tuğak vallahi. Ondan balık sep vallahi. Ondan bu
билигин участоккар татаргын кытта болуп дегенде. Онно бу бир хыллагы дохот квотага деген кас болор. Бир хыллагы билигин ити кайда. 10 тонна омул. Билигин ити. Олдин хетталия игин болот. Сеп. Онтон билин бу истибитим курдук манна бу участокка хүрүннән омулга болуп тагында. Омулга онда чучакка хас ити. Эме 400 буламыт. Бийле. Квота. Сеп. Манна ити тога маннаңы омул хамай тух хылак игинден билдери. Тоду аллараттан калитер туак болду. Хылак болар. Көн устан кийер. Төннөрдө. Төннүтүрөр. Устан кийер. Этергеле спортсмен кудук амастан хылак мантан таккар, юа, антон уже телитигер искеген дегенден. Айна. Сеп. Табли волаттар балыктылар, мен пенсия алжам. Икки хиплан. Мен камалабын. Билигин булчуттар бу участокка хүрүнөн тоққа бултуллары. Билигин отто бу түлә олоқты бултамма была бу биги тоқ бутур. Аңердикеде. Ачо? Бу эркин. Үксен ар кибарата балыкка алжар. Үксе балык. Үрдә табадан канам. Каллагана бултуллар. Сеп хоқ була бултаматты. Онтон бу истеди манна хен чубукаген бар үдү. Чубукутта бара болу дан костер буглат. Тоқ ботак келген ботак те. Бу Гаврил Гаврилович Уркаттан бултур кадровай булчутунан биллер бу хилге ол курдук кини хүрдә бах наградаларда онтуга хөртик хепси кытта. Это олу знактар баалар это ол апквасагын. Хасабите болду. То сенел ба. Юс хас түйет бары булду. Антон бу Кенники отличник сельского хозяйства. Онда бу быйыл балыксыт бранигар бербиттер. Ветеран сельского хозяйства денди. Сеп. Онда то. Тондук манда грамоталар баалар. Сеп. Же, хети күрдүк бихи бу ылжытыга жабыт каракеннер жекерге тетергер ол күрдүк ага баалы Гаврил Гаврилович бихине хүрдә чүдүк манна көрүстө. Онон то мактанабыт, оннан өссө даганы балыкты булту түрден этебит, оннан өссө да көрсөрүнө биттен эреллакты. Көрсөбүт. Я бүгүн бихиге промысловой балыктаһынан көрөбүт ол күрдүк ухарба. Бу хорокторбут бардылар, бихи билеген эме эяка бәбит ухарбадан балыктан көрдүрөк бит. Билегине биреме омул биремете омулга ухарбадан ата балыктарын эяка көрдүрөк бит. По сути, ухарба ден элбах илим колбас бута турута хеттеген хедере болар буна 200-тен хакка медере. Аны манлык уга брагавыт онна ухарба бәдә хүргүстүн устар онна омул инне. Kabar. 260 metre bu ona.
Mana? Ini panas. Oh. Mana itu nggak tahu ya mana sultan ya, mana? Asal. Bu, omul. Hiçbir şey bu. Hamnıca. Bilim bu hongor onna diye kanta buranya gostolugar keler. Kadis kasih. Mau nih, kan berarti? Ayo kita kasih. Sekarang apa tuh? Bir kilo 900 bir. 2 kilo. Hatta 2 kilo olur. 2 kilo 4, 2 kilo 5 gram. Fiyan bullaga. Bu. Ok. 2 kilo 5 gram. Ya, ondan olus telbah bu batar balık var. O da üçüncü balık taraf bitti. Aku hono patbalga killerge aku hono kelimnati bit. Onu tahanan 5 штука. Hukalan orada. Onu 2 штука. Bevsi bitirdim abi. 5 штука. 1 штука. Ha, 1 штука bevsi bitir. O ata aku hono. Siru hari bitir aku hono aldı. Otur. Üsün kiren tağıstı gitti. Balık boğuruz gelmek. Birinci mana barıtın kullarga kalan barın o teplokhodka mançıkıpka cemberek. Bitehek tüyüge 204 штука. Volnay. Horornik elbah tiler hororriye ayak kadar. Bilin omul ayanır bilemede olan balık elbah. Kapka hicare referadarga gittibit okuduk sürücü kuduk bu havuz hüvehe balığı horollar emi hatıran o kadar toputu kanna suga halambaran jarısızlar okuduk bu solağına 9 nekaydigi hüvehe ayını durar. Ya bilin juqala foto qayda qo'nlardan ila qaraqpıtından görüyor büt. Gördük bu. Yatat. Allah'tan tas. Bu oh. Oh barda kadar. Gel. Buam dia. Barda. Durum. Wah ya.
Napay. Kurban mutlu kıyamet. Sekanna. Teras buranın orası. Ekkudu kadar değil. Aha kan laksik. Ya kavga demiş. Wah ya, nah belum pasti. Ini mandi orang nah cuci stabal sih. Sir kajar. Oni cicing buspakan cicing ke ereciye jangan jadi kasih buscacı. Peki mecbur kalabalıktı. Tabi mandi niye mandi tuaktan. Hiç acılar bir ya. Macam mana saya terus tukun nasi kandi ada. Yang hidup kandi lah. Tunggu apa ni? Ahli ninja mana kena tadi? Itu bukan ahli ninja mana kena tadi? Dia ni kalau ulah kan itu. Mana kandi ni betul apa? Bu, basta gitu. Jera bu, juga lah khatarga belem. Dörgü kuduk etenire bu bakka bu. Oğlan eme bardan oğralları bit. Men kolabura jukala hadna oğlanların bastığın gördüm onnaca. Ancak yaptım batum. Sürdür öyle yine bit. Bir minniges patık. Hilbilir öyle oldu. Evet. Mana tu? Mana tu? Bukan kartu. Ah. Hotam baranje. Bukan kartu hotam baranje. Ini ulang. Bukan kita waktu hati bu. Opa. Dalam misi itu gua. Seringnya obus, buat ni jadi. Tualang kal. Ini butuh turun bola. Adam hildi. Kim batıktı? Arası. Ararı yok dedim de. Ararı yok dedim. Yok da oğluktan. No arar dedim sen. Bu kulağım battı. Hiç. Oğluktan arıyor da. Yirge şey bulakınca. Sep. Sen bunu arada tut. Bolu rastan için olan da. Toho yang kalian. Mandık ki. Hidindik. Ya bas tut. Du buhan jawla tuttu. Şey. Tu badanong wakta. Bu. Tu walang wakwa. İkkera saras. Kira, super gabaji. Şöyle bari. Ay kadar değil. Mesela bana bu tutuyor ya kovalar ile.
Югалбытын ыйбыт. Катарга белем. Линде ямыравт. Бүгүн манныгы ыйбыт ижja. Бар ардак түйө инжен. Оле. Тан хасын тая таккар. Син хийик түйөр бар. Сидин бе. Я бу каппыт белем жукала жем болар. Мана бу фраза сигин. То ой бу. Амсабыт терер бохтар. Төхө сипсибе жукала миннигес болар. Жуар чимнах мукай. Бу истерги күттүк. Иете бетере кытыл дике кыса хоос бар. Бу уңа кыната уун. Биленже кайдан көрөк булай. Дему бар. Хотулу мукалаан ден. Жиннах мукалаам ден маннык болар бит. Маннык хатыс олора жаккача. Токтулар, инеллер, бачыгыттар баларалар үтен хебит. Да. Я бу подвалга дивит, чурuk тубал кота. Тымны билен кайдах балыгы хана тарам баран тоңордон көрөп. Бу мандык балыгы шу бадык. Пакет түтү. Аңла, онто
Hamuru enne bu kullanma eller. Ya bu hedi tomut omul mandık boğar. Bu balık hatırı heminen ehges tolgudu var bu. Ya kelli bit ürek ata tegeyen ne bileyim anna spininden ürek mana çerga gen hüdar bağı onu bilin ira karakterden görüyor bit. Otar kaydagay Absalovka. Absalovka şu egnen bana belta aldı. Aslında erde gelen balık yakınada bit. Evetten ki balık bit tuga beltan kalırız. Bilin bana o dik orang boğulan kayam bırakan hatan. Tabii hatta bir koyda biter de bara oluyor der vallahi. Ani kihangi kuş kita yapıldı. Anlık mı? Bilin hattaten ağıstan ki bar bulutta. Sap. Üksün çarga da. Çarga. Ay bu Allah rahattır. Kırakıy. Şu balık masmaya tirelik. Evet. Sap. Evet. Baba. Jarga. Bette bet. Bastık balık ba. Bu. Koydular dikora. Bir üstü hacalar. Dönün arabacık. Hayır lo kanalın diye. Hergeyden ha besis pet tabarım hergey bicige. Hergey. Bu hergeyden o. Amastık je bırakıdı kırıldı ya. Bette kay. Jara. Umanlık başka kelli. Umanlık. Jarga. Tuh. Wajib gaddar. Khas ka jokan mitra. Ndagay aku cuma susinya. Oh, nuruk buat. İkkim bulla aja. İkis jarga. Vay. Ya tupuje balık da butun. Jargala butun bili. Astar gına butun aja. Seviydi. Hamsayar balık batı. Jara. Oh evet. Seriyorum sigara tura. Seriyoruz lan. Bu. Ne bileyim mantık olsun. Üten hivit. Balık pıt. Atı uçaya. Kamenta tarihlarak kuzma. Ne? Kim diye bir tane. Ye. Bu hiç diye gelen robot. Bu şu katında bir heka manlık oğlan kılavuz primuslarına müddet bir çevrildi bit onunla balık pıtın üttü bit. Balık pıtın o türlü taraf bu ya bilin peçeni ayaklarını göre olur o peçeni yedim onu var da bu hepsi bir hedi jarga butun üten baran amsaya bit. Hola hamna pa. Ini spawal gak sih? Migas patak tuh. Migas hamna.
Сыта. Nousana. Tuh cakawi. Рыбалка удалась полладе. Хин балык бүтін туттаран, амсаян. Мен анақ бүтте. Жаманлык. Қоту балықта ханен мандык ебітті. О, ленок. Ленок вот. Ленок. Оғачаға. Хин өрбай оламара. Балык қапта. Аяу. Оп. Әсі бір. Бұйет оғата. Анығамыз бейі. Bu bana sanata. Bu. Şimdi kötü da kanı. Maksan О. Шарға тұтты вот. Ада тоқпыта Руслан тұтты ай. Оқай алғыр келді же. Қақынай. Мен маны қақынай дейбі. Ачығы бұ, алғырын оған. Жа, болын, алғыр да олын. Еще есть рыба. О, барда да? Бар. Келле. О, хова жажарға тағысты. Дүрі. Ху тұттау? Бұйы тауыты. Бұйы тауыты, білейм, маны үйден кәве. Gidenggas. Bu itu. Ты понял, вот там, да? Эти алгасы дөрән көч бит тохпут. Бый тоғыты. Е. Барда жарға қақынай талығар. Сережан алла тат хереке. Я. Бый тоғыты. Оны миннен стакан хойды. Маны үгіте өп бұлла. Көтіп кірешан. Давай. Бихи, bu arda qandıtıgar balağannaq ten ürekka kelen spinini hıcıbıt. Tar qallamıt ardaqtı turar oleyhin atto. Balık hıcı billibet bir bıyı da ota qaptıbıt. Ton bağar hası da memanna kaliyaqtıp ten tukuyduğubut. Canan nuk balağannaq urağa. Tu qaptın. Qari jarga. Qari uskul. Itiqqa. Ja, utan kevis. Dah. Aha. Dur bacıge. Çarga da. Şu bir jarga kaptırdı. Onda bu uluq ciddi baytık kaptırdı. Sef. Ok anjur. Хамай байнайдақ вертушка өт жарғаға қадда болады
Ара уже он барды была. Матым я. Арас барта каптаран кадды дан. Деп хы. Ёкылык. Оп, ба. Баба. Стой. Ой. Ран касада. Гам бачамна. Стар. О, кулахан evde. Оба. Ага. Yine burgu oldu ya. Bom birim bana. Cekelledi attım ve elbette bardılar ya. Küçükten ya. Kıldım. Arga gitti. Bakan ne mi? Hoppa. Fokus. Kuda. Хариус. Жарга. Во. На кыргыбай эмес балык. Бу кая үрәгән жаргада хүддәх сылах иннегес булар. Ну-ка, Кузьма, Лухан где? Лухан. Опа. Где? Жарга вот так. Бытте. Где? Это да хавара битте. Где? Селен харанди. Бет. Разнообразие атак битте. Bir bıyıt hasta jarga oldu. O bıyıt şöyle rastanma. Bu nere şey bu? Bihiге de балаганнах үрәгәр балыктан бүт окудук уже тün 12 мяста. Койду келбип бит бастан аннара дике хатан белек такка вакка бут ырбай жуппут токта хугатан тонжа бу шу бадык бу жарга быйт баһире келен балыктаты бут түмүккә опсая сетте балыктак бут хәтта балыгылды бут хапты бут онтон бире быйт окурдук ону таханан элбах бай мүччү барда ононто балыктахан шу бадык асты жакка бу булун лугар баланна үрәгәр бихи келен хин булды бут бихи керекиндерге олорду бут окурдук ага балык Хаврил жонна иелере Клара Дмитриевна, она икки олатыра Ганя онна фоня. Бихин үші бадык көрсін олордон хыннятан балықтатан атарын әрелер. Ол күрдік бүттібет білген төттірі жебіт деге ұстан бара тұрауыд. Манан мен кейінен бүтер эфирге сөкірсі қадылы. Санабын ситен тайлаңа арапайма ен балығы туттырдым. Оларан сақа сергер білі туппатым, онон салғы балықсыт 2 чаға болара әренлерер.